Evo nas, poštovani gledaoci i čitaoci portala Mikromreža u još jednom uključenju uživo, ćaskanje uživo. Večeras idemo slikom na Primorje. Naš gost je glumac Milan Pavlović. Dobro večer, Milane. Hvala ti pristo večeras da razgovaraš s nama. Primorje spada Istra u Primorje. Pa ima li mora tamo nekog? Ima. Pa kako je stanje na moru? Dobar dan, dobrodošli. Dobro je, more hladno, nije još za kupanje, ali evo ima ih koji se i kupaju. Reci mi, kakvo je stanje zbog ove situacije trenutne? Koje situacije? Ja nisam upoznat ni u kakvu situaciju, ne znam o čemu se radi. Izgleda, ili sam ja nesto, ili je Milan nesto. Ja sam tu. A ti si tu, dobro, bio nešto je zaštekalo. Reci mi, kakva je situacija u Istri povodom ove vanredne situacije? Ima li dole zaraženih, jel se pridržavate mjera? Ja kažem, ja ne znam o kakvoj se situaciji radi, ja to izbjegavam i da znam. Aha, pa kako si ti, šta radiš? Dobro, evo malo kašljucam, imam temperaturu, ali dobro je. Dobro, zaboravio sam masku, neki dan nam je bio u gostima i Goran Bogdan, pa isto kihu ovdje u ekran, ali preživio sam. Evo, čekaj, evo, napravit ćemo improvizovanu masku, nije problem. Evo, jel treba ovako? Ne treba, valjda se ne prenosi ovaj... Neću da znati sam ja ili nisam. A dobro, znači naši gledalci. Ne treba maska, maska ništa ne pomaže. Reci mi, čime se baviš sad dok svijet miruje? Poljoprivredom. I kako ide poljoprivreda? I neke biljke. Neki dan sam zasadio jedan, kako se zove, magnoliju jednu ovdje ispred u dvorištu. Pa neka travca se sadi, ne ona smiješna, nego ova fina, zelena, wimbledonska. Pa dobro je, bitno je da se radi nešto. Ne mogu snimati. Ima ovdje okupili se novinara, kažu za svaki slučaj da imam ja zabilježen ovaj intervju, ko zna šta se radi. Pa ništa, objavit ću ja, pa ako bude kakvih problema. Ja znam da smo mi Pavlović, znamo nekad biti na ratnoj nozi, ali valjda neće biti sad problema. Neće, ima u onoj seriji, kaže onaj Žika Pavlović, mi Pavlovići rađamo samo mušku djecu. Reci mi, ja sam ovdje iz Banje Vrućice, a ti skoro bio ovdje kod nas. Kakvi su tvoji utisci iz mog rodnog sela? Kad skoro, nisam baš skoro. Ima jedno 3 godine. Pa eto. Više si ne sjećam da sam bio ispred, kaže, kad stalo sam na nekom putu. Ali vjerovatno te nisu pitali ovdje, jesmo li mi neki rod? Pošto ima nas Pavlovića dosta ovdje. Ima Pavlovića u Bosni dosta, mada je moj pokojni otac rodom iz Srbije, ali je u Sarajevu živio 50 godina skoro. Tako da je i on više Israelija nego što je iz Srbije, ali eto. Znači nismo rod? Pa možda u nekom porodičnom stavu da se pronađemo da smo neki rod, ko zna. Morat ću to ispitati. Da. Evo da pređemo malo na tvoju karijeru. Kad si ti počeo s glumom, ozbiljnom? Ozbiljnom? Nisam nikad počeo s ozbiljnom. A s neozbiljnom? Pa ja sam ratnije 94. upisao Akademiju scenskih umjetnosti, bio apsolvent 99. Potrafilo se tako da sam diplomirao tek 2014. ili 15. ne mogu se, 14. ja mislim. I zaposlio sam onda u Narodnom pozorištu u Sarajevu, ja sad sam poslednjih Narodnog pozorišta u Sarajevu, radim honorarno i radio sam barem i u nekim drugim pozorištima i to je to što se tiče pozorišta. Kako je izgledao taj upis? Je li se nešto promijenilo u odnosu na danas, nakon 20 godina? Pa što ja kako znam, mislim kriteriji su tu negdje, pretpostavljam, ostali isti ili evo, u zavisnosti od toga ko prima
koji profesor prima klasu, a sad promijenilo se. Jedino što znam da smo mi, ja kad sam upisivao akademiju, bio je nastup javan, znači mogla i publika doći da gleda prijemni, a sad samo komisija ima pravo da gleda prijemni, tako da eto, to je jedina, koliko ja znam, promjena u odnosu na primanje studenta na Akademiju srpskih zadnjih godina i tad kad sam ja upisao. Aha. Jesi imao nekog glumačkog uzora kad si počinjao? U koga si gledao najviše? Znači, to neplanirano sve je bilo, mislim, nisam imao nikad namjer da studiram glumu, mada su uvijek nagovarali prijatelji, govorili da imam talenta, da ovo, da ono, ja sam totalno u drugom smjeru, nekom išao, ja sam završio hemijsku školu u Sarajevu, pa pred rat upisao turizam, bila mi želja da budem turistički vodič, pa sam to upisao vanredno, a radio u hemijskoj industriji, radio sam u Bosnalijeku, onda se zaratilo, onda sam u ratnim godinama javila se želja da budem novinar. Onda bolje što nisi, jel? Pa sam upisao žurnalistiku, pa to nešto bilo klimavo i onda sam na nagovor tadašnje djevojke koja je studirala glumu upisao, odnosno prijavio se na konkurs i eto, primili me iz prve i to je to, ukratko. Evo, ja sam završio žurnalistiku, možda je moj put sljedeći do glume. Želim svu sreću. Da nastavim pronositi ime Pavlovića. Ovako zvučiš da si talentovan, pa sad ćemo vidjeti. Pa dobro, hvala ti, to mi znači mnogo. A recimo, odakle crpiš inspiraciju za te svakodnevne šale? Ma koje svakodnevne šale? Pa evo, ja se već smijem 10 minuta, koliko traje razgovor. Ne znam sad odakle crpim, valjda zato što sam nepopravljivi optimista, zato što svaki naredni dan volim, zato što volim noć više od dana. To šta bi drugo moglo biti inspiracija. Neki normalan život sam imao i kod djetinjstva, normalno, eto i osnovna, srednja škola, malo veći, malo više sam bio pod budnim okom roditelja, pa možda i to me onako malo učinilo, šta ja znam, možda vaspitanijim i od drugih, nemam pojma, mislim, pretpostavljam, eto, uglavnom sve išlo nekim svojim tokom, desio se rat, pa eto, desila se ta veza s tom curom, pa eto i ona je uticala na to da se ipak odluči na taj prijemni. I onda kad sam krenuo studirati, pa vrlo brzo sam, nakon, hajmo reći, par mjeseci, nakon tog prvog semestra, koji je bio onako malo turbulentan, što bi rekli, sam shvatio da bi je to nekako izbor i da treba time da se bavim, da nastavim. Što bi rekli su mi ganjaj ti to i ja sam eto ganjao to i nekako izganjao. Dobro ste se uganjali. Da. A mnogi komičari za sebe kažu da su depresivni. Zašto je to tako? Pa znaš šta, mnogi, ja isto to znam i primjere toga i od Atkinsona, Jim Carreya i šta ja znam, da ne govorim o nekim manje poznatim, ali šta ja znam, sam depresivan, pa vjerovatno jesam, vjerovatno je u neku ruku to neka stalni osvijeh, stalna potreba za nekom radošću i opuštenošću stvari prikriva vjerovatno neke druge stvari, ja se nešto nisam pretjerano ni bavio time, ni razmišljao zašto je to tako, ali eto, valjda mora biti ono yin yang, ne možeš biti non stop. Mada ja nisam zagovornik toga da kao nemoj se previše smijati da ne bi oplako. Tako da nemam pojma, pravo da ti kaže to, vjerovatno stručnjaci neki znaju zašto je to tako.
Ja ne znam da li je to slučaj kod mene, mislim, vjerovatno kad bi možda neko privatno bolje znao pa da kaže ja ti si zapravo takav, a javno si takav, mada ja se trudim na kakav sam inače, ne znam, u životu da budem i u poslu normalan, to je to. Je li to neka važna rečenica o vaspitanju djece, nemoj se previše smija da ne bi oplako? Ma ne vjerujem. Znam da to mnogi roditelji djeci govore. I tako kaže, ali ne vjerujem da je to sad bukvalno istina. Ja mislim da smijeh liječi sigurno, 99% sam siguran u to, iako opet kažem nisam stručnjak. Ali nekad i otplakati i otugovati, ne znam, biti depresivan, isto ne mislim da je po život opasno. Je li humor jedini lijek u našem društvu? Da budeš veseo, nasmijan i radostan, nego da se prepuštaš nekim problemima, ako možeš i ukoliko je to moguće. To sigurno. A reci mi, je li humor jedini lijek u našem društvu? Nije, imaš ti aspirin, imaš Pandol, imaš kakvih lijekova. Imaju ove vakcine sad za koronu. Ma svega ima. Nije, ne mislim da je humor jedini lijek, mislim. Možeš se ti smijati koliko hoćeš, ali ako je nešto tako, onda je tako, znaš. Humor ne liječi ni koronu, ni upalu pluća, ni bilo koju drugu bolest, da se razumijemo. Ali je svakako da je humor u Bosni nešto posebno. Pa ja iskreno da ti kažem, ja nešto nisam zagovornik te teorije. Znaš, svako ima svoj način, ne znam, Skandinavci se smiju nečem drugom, Španjolci nečem drugom, mi nečem drugom, tako i na neke svoje načine se taj humor u odnosu na podneblje, u odnosu na mentalitet ljudi formira, tako da ne mislim ja da su sad tu Bosanci nešto posebno drugačiji, posebno bolji, nego nekako čini mi se da je najviše se to vezuje zato što su, čini mi se, možda najspremniji da se šali na svoj račun, pa je onda to iz toga proizašlo i da su kao posebni sa svojim humorom, a mislim humor je nekako univerzalna stvar, tako da ko što nekom se dopada Monty Python, nekom se ne dopada, neko razumije Jim Carrey, neko ne razumije, nekom je smiješan, bolji život, nekom nije, nekom je lud, zbunjen, normalan, bez veze, nekom je odlična serija, znači to je onako individualno, pritom ne možeš nikad reći nekome da ako mu nije nešto smiješno, možeš se samo čuditi da ti bude iznenađujuće zašto mu nije, a ne možeš nekako ulaziti u neke njegove, hajmo reći, privatne razloge zašto je nešto humoristično, a zašto nešto nije. Znači, osnova je ono što je rekao jedan fudbaler, da zna da prima šalu i da daje šalu. Pa hajmo reći, nisam znao za tu nekog fudbalera, ne znam kome se radi. Nikola Žigić je svojevremeno izjavio za jednog igrača, kaže, momak moraš da znaš i da primaš šalu i da daješ šalu. Da, pa to je prilike tako. Čak mi se dopada ta usporedba, jer sam ja ljubitelj fudbala, tako da se tu negdje možemo naći sa tom replikom. Smatraš li da su glumci u BiH podcijenjeni u odnosu na strane? Znaš, ono kad te pitaju ko ti je omiljeni glumac, uglavnom se navode neke strane, a nikad nekog našeg da kaže s ovih prostora iz BiH. Na koje strane misliš sad? Jel misliš na ove strane ili na područje bivše Jugoslavije? Pa mislim na područje Bosne i Hercegovine. Da li su glumci u BiH podcijenjeni u odnosu na van granica? Na hrvatske ili na srpske ili na bosanske u odnosu bosanskih glumci? Bosanski u odnosu na sve ostale. Pa mislim jesu, to je svakako. Mislim nas, mi smo šarlatani koji eto tako, zezamo se samo i uzmamo pare, a barem tako doživljava. Znaš zašto? To nema tu puno filozofije, znaš, naša vlast i naš
ta struktura ljudi je, uglavnom je čine, što bi rekao moj profesor, jedan od mojih profesora glume, Miralem Zupčević, mentalni patuljci i ne shvataju zašto je ne samo gluma, nego inače kultura, umjetnost bitna za prosperitet jedne države. Naravno, svako svoga konja hvali, neko će reći, znaš šta, bitnije je da imamo čelika i nafte, ali ja govorim samo za taj segment, on je izuzetno važan i izuzetno je bitan u pozicioniranju sopstvene države. Mi smo, silom prilika je od te jedne države nastalo više država, tržište nam se smanjilo, nekad su bile 3 akademije, ne znam, u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, akademije scenskih umjetnosti, 4, ajmo reći, neki 5, sad ih ima 15, što privatnih, što na državnom nivou, sad se to nekako rasplinulo, primorani smo da se borimo za svoj komad kruha i nogama i rukama, naravno ne kažem da to ne treba, svako treba u svom poslu da se trudi da dođe do rezultata, pa samim tim da obezbeđuje svoju egzistenciju, ali kod nas je to ispod svakog... Je li gluma kod nas život ili preživljavanje? Pa znaš šta znači život, mislim. Plate glumačke su, da se ne lažemo, hajmo reći solidne, ali ne možeš ti ovaj posao raditi samo i živjeti od plate, mislim. Obzirom da si javna ličnost, tu ima još dosta segmenata koji se moraju zadovoljiti, tako da ne treba to tako plitko shvatati, znaš. Filmove slabo snimamo, pa i ti naši režiseri, ne znam, valjda su primorani da uzmeju strane glumce, mislim na hrvatske, srbijanske, da bi dobili neke pare, nemam pojma, ja ne ulazim u detalje, ne znam. Konkretno za glumce znam da ne žive baš bajno, da se bore i da su u prilično onako nezavidnom položaju, najbliže rečeno. Da. Kod nas je skoro gostovao i Aleksandar Stojković, Pixi glumac, i on je rekao da nema televizije, televizijskih serija za mnoge glumce, ni komšije ne bi znali da su u stvari glumci ako samo uzmu te predstave. Dobro, ja mislim da nije on otkrio nikakvu toplu vodu, mislim, to je svugdje u svijetu, da nema serija, filmova, televizijskih uradaka, ko će znati za tebe, osim pozorišne publike, tako i sa mnom bilo i sa gomilom drugih glumaca dok ti lice ne osvane na ekranu ili na filmskom platnu ili ne znam ja, na reklami nekoj, ko će znati za tebe, to je prosto je tako. A na kraju krajeva svi ti poslovi ulaze u opis radnog mjesta jednog glumca, mislim, i reklame i snimanje filmova, snimanje serija i tako da to nije ništa novo, to je normalno. To je tako, prosto je tako. Kako ću ja očekivati da za mene zna neko u Zagrebu, u Beogradu, ajmo se skoncentrat na ovo, naše govorno područje, ako me nema na nekoj televiziji, prosto ljudi koji su izvan Sarajeva nisu mogućnosti da baš tako prate pozorišni repertoar u Sarajevu pa da kažu ja gledam predstavu u Sarajevu pa znam onog glumca. A i to je sasvim mali broj ljudi koji dolazi u pozorište, ne znam, to je lako i izračunati, mislim, ako pozorište prima 300 ljudi, moraš odigrati, daš, 100 predstava da te vidi 30 ljudi, daš, ako sam dobro izračunao, jesam. To je neka zanemarljiva količina, tako da i mene kao glumca u stvari u neki
u neku orbitu, što bi rekli, spalila televizija, tako što sam, čini mi se, prvo smo krenuli NCA sa tim kvizom upitnik na televiziji, pa onda Hayat. Dobro, osvrnut ćemo se na sve te malo serije. To, pa poslije serija jedna, serija druga, pa ponovo neki kviz, neke emisije, gostovanja, televizije, onda su ljudi saznali za mene i mogu procjenjivati o tebe kakav sam i šta sam. Dobro, evo, jedna od prvih tih popularnih serija sarajevskih bila je Viza za budućnost. Kako je bilo raditi na tom projektu? Pa pravo da kažem, ne znam, ja sam igrao samo u jednu epizodu. Ne znam koliko. Serija doživjela je veliku popularnost. Pa dobro, to je bila prva serija i prvi put su glumci pred kamerama radili nešto tako. To je ono neposredno kog se ja sjećam poslije rata. Krenula To je bila serija. stvarna priča Sarajeva u tom vremenu. Epizodi nisam se više ni pojavljivao. Mada kažem ti sad i te serije i sve to je na izgled glumcima daje popularnost, ali ne i finansijsku stabilnost ili nešto slično. Jer okolnosti su se malo promijenile, sad producenti uzmaju glavne novce, glumci su i tu u podređenom položaju i barem ovdje ne dobivaju onoliko koliko bi zaista zaslužili u odnosu na koliko je težak ovaj zapravo posao. Znate. Lako je, rekao je reći, on se samo zeza, on se samo smiju, on se samo zeza. Evo, izađite vi Ali krvav je to posao. na daske koje život znače ili stanite pred kameru, pa budite smiješni ako je to lagano. Onda bi svi radili taj posao. Dobro, reci mi kako je došlo do ideje za snimanje serije Lud zbunje normalan? Ti si bio neki od prvih. Ja znam da je pokojni Benjamin Filipović, reditelj, meni još davno prije početka snimanja rekao da Feđa Isović piše neki scenarij, da je tu planirao možda i mene u tom scenariju i nažalost Feđa je, koji čini se da je trebao biti reditelj tog projekta cijelog je umro i onda je rediteljsku palcu, kako kaže se, preuzeo Juka, Elmir Jukić i prve te 2-3 sezone, koliko sam ja bio, 2 su stvar plod dugogodišnje, koliko ja znam, rade Feđe Isovića na scenariju. Posle toga se sve to malo razvodnilo odlascima glumaca iz serije, dovođenjem drugih glumaca. Tako da, to što, koliko ja znam neki istorijat vezan za samu seriju. Ja sam, eto, nažalost ili na radost, nekome nemam pojma, igrao te 2 sezone, koliko se ja sjećam, 2, ja evo 10 godina nemam nikakve veze sa serijom, a opet počesto vidim na televiziji da se repriziraju te epizode, da ljudi i dalje pije vode je ta priča iz tih epizoda od prije 10 godina, što mi je u jednu ruku i drago i šta znam, meni je bilo drago i raditi i glumci koji su bili u seriji su bili odlični sve, međutim politika produkcije je bila takva da su oni to radili na neki drugačiji način i vjerovatno oni znaju najbolje da li im se to isplatilo, nije, da li je bilo to pogodak ili nije. Ali eto, stvari su takve kakve jesu. Pa jesi li zaslužio baš da umreš od prejedanja u seriji? A dobro, to je sad ne toliko ni bitno, prosto su, obzirom da se nismo mogli dogovoriti, oni morali naći neki način da glumca koji je bio jedan od, hajmo reći, tu glavne podstave, da moraju naći način kako da publici izgleda da je on nekako, da ga nema više, a da to bude što istinitije i realističnije, pa su odlučili za smrt prejedanjem. To je njihov izbor bio, je to, ljudima je to bilo simpatično, eto, nemam pojma. Mislim, ranije se ja sjećam još kod dijete, dok sam
dok sam gledao neke serije, pa navikneš na nekog lika, međutim onda on neki ga drugi poslovi spriječe, pa ne može da radi dalje tu seriju, pa su i ranije su to bile neke ili smrti ili neke plastične operacije, saobraćajne nesreće, tako da ljudima bude što uvjerljivije nagli nestanak lika iz serije. Ljudi se vežu za te likove i onda nekako im je neprirodno bi im bilo da im samo kažeš on nema njega više, pa će ovaj sad drugi igrati ili umjesto njega. Napravi se nešto da to onako bude realistično i ljudi pristanu na to i to je to. Pa kako te zovu na ulici, Dino ili Milan? Pa zovu me i Dino i Milan. Ne zovu te, sam dođeš. Da, ne zovu me, sam dođeš. Dobro, je li još uvijek komponuješ za Bregu i Halida kao što se radi u seriji? Ma ne, ja se više ne sjećam tih epizoda. Mislim, dosta ljudi, pogotovo djece me zaustave pa pitaju, ajde Dino, nešto, kad si nešto rekao, ja stvarno s godinama valjda i ne sjećam nekih. Naravno, dosta toga je ostalo u sjećanju, inače ne trudim se da ne gledam serije i epizode gdje sam ja, jer mi je onako neprijatno gledat svoj glamurozni lik na ekranu. Ali ovo što sam vidio, to me malo podsjeti na te neke detalje, ali evo, sad se slučajno prije 10-15 dana je bila neka epizoda, ja sam bio na večer kod prijatelja i onda hajde da oni pogledaju, hajde ja na to. Ja ne znam da li se ja uopšte sjećam te epizode, uopšte da sam snimio. Prosto, valjda je to tako u svakom drugom poslu sumnjam da se isto postoje neke rupe, neko se nekoga sjeća, zato što, mene svi znaju kao Dinu i lako im je znati mene kao Dinu ili kao Milana, nema veze, a meni je jako teško da zapamtim sve te ljude koji mene znaju, tako da je to otprilike tako nekako. Pa sam se iznenadio gledajući tu epizodu, nešto ko kroz maglu nekih se detalja sjećam, ali čak mogu reći više su to bili detalji nevezani za moje scene nego za ostatak epizode, tako da... Pa evo u serijalu Mujo i Haso, ti i Enis te prešli skoro sve vice, koliko si tu zapamti u stvari viceva? Pa nema tu posebne filozofije, mi smo viceve skinu sa interneta. Odnosno traži najbolji izbor viceva, pa otići na internet, pa ne znam, našli 200 viceva koje eventualno mogli raditi na njima, pa kresali za neke koji su tehnički za koji su tehnički nisu izvodljivi. I tako smo došli do neke cifre, mi smo do 80-ak viceva smo na našem DVD ovo Milan i En skečer s tim. A prvi dio koji smo radili sa Đurom u Sloveniji, to su oni. Ta ideja, valjda u Muji i Sulji, odnosno Muji Hasi, taj prvi dio se rodila još za vrijeme žurnog studiranja glume u Sarajevu, kad je Boro Stjepanović, profesor Akademije scenskih umjetnosti i glumac, došao na ideju da koliko ja znam, evo sad ako laže, nemojte me uhvatiti za riječ, on je došao na ideju da bi se moglo to nešto raditi, pa to se izjalovilo štali, onaj Đuro se sjetio svega toga i pozvao Ensa, poslije na prijedlog Đurne mame pozvao i mene iz Sarajeva da snimamo to sve. Dobro, reci mi kako si zadovoljan projektom pod nazivom Nad reality show? Kakva je bila reakcija javnosti? Zašto je prestalo to sa radom? Pa znaš šta, to je isto stvar bio producenta Zenta Đozića. Mi smo to uradili, mi smo to sa velikim entuzijazmom radili, bilo nam je ja koji sam odrastao na nadralstvima, da mi je neko tad rekao da ću ja snimati nešto tako, ja bih rekao, ma daj, ne budi lud. I to je bilo onako dosta entuzijazma. Ne mogu reći da taj prvi serijal ja lično nisam bio dobro ni plaćen, znači nije ni to razlog, ali prosto
produkcijski to tako nije išlo, onda je napravila se velika pauza, ja mislim čak 10 godina između prvog i drugog dijela, znaš, ne ide to tako, to barem u ozbiljnim produkcijama malo pratiš i kako javnost reaguje, da li oni žele to, ne žele. Ja mislim da onaj prvi dio koji smo radili bio solidan, jako teško je bilo raditi nešto vezano dijelom imena za reality show, jer su ljudi, skloni poistovjećivanju sa onim predatim epizodama, ali mi smo to nekako prešli preko toga, mislim da smo uspješno prešli taj level, tako da smo očekivali vrlo brzo eventualno drugi dio da radimo, međutim to producentima nije padalo na pamet, valjda kad je nestalo para, onda su se odlučili za snimanje drugog dijela, ja sam snimao od, ne znam, 12 epizoda, 6 epizoda drugog dijela, ali to je sve bilo onako popriličan raspad sistema, nažalost. Znači ne postoji ideja da se ponovo vrati? Pa ne znam, šta se iza brda valja, nemam pojma, pravo da vam kažem. Podvesti jednu liniju. Reci mi kako gledaš na ove sve svu novu tehnologiju? Kad smo dogovarali razgovor, rekao da se baš ne snalaziš. Ma više se ja ne snalazim zato što mi se ne da da se snalazim. Jer onda sam imao slučaj da to ljudi zloupotrebljavaju. Jednostavno kažem, ne znam i ne more. Niti mi to nešto treba u životu. Kad bi treba, eto, iskoristim. Mislim, evo sad ovo nije bilo komplikovano. Objasnio sam fino šta trebam pricnuti. Ja sam pricnuo i evo sad razgovaram. Ali opet, tebi hvala što si pristao na razgovor večeras. Imamo još 2 pitanja. Prvo je, kakva su iskustva iz kratkometražnog filma Share? Tvoja. To od naših čitalaca. Share? Kaže, uglavnom se radi o filmu gdje on prevozi brata koji ima rak u Bosnu iz inostranstva i Slovenci ga zaustavi. Ne znam što znači Share. Ne znam, tako smo dobili pitanje. Taj film se zove Sretan put Nedime. Aha. To je diplomski film tadašnjeg studenta glume Marka Šantića iz Ljubljane, na koji bi asistirao moj prijatelj, kolega Slobodan Maksimović. To je diplomski film, ja se ne sjećam koje godine je to snimano i to smo radili u Sloveniji. I taj film je pobjedio na Sarajevo Film Festivalu u kategoriji kratkog filma. Osvajao dosta, mogu se pohvaliti, dosta nagrada i na međunarodnim festivalima kratkog filma. Čak sam ja dobio u Tanžeriju u Maroku na jednom od prestižnijih festivala kratkog filma nagradu za najboljeg glumca. Sa velikom radošću čuvam taj kipić, što bi rekli, kući u Sarajevu. Taj film to je sjajan scenario. Se čujemo, šta je sad? Da li je Milan tu ili je kod mene ovo prekinulo? Halo? Šta se desilo? A taman smo imali još jedno pitanje za Milana i da završimo, ali ovo nam je pobjegao prerano. Izgleda da smo majstori isključili kabel.
cijeli dan je radio s majstorima, pa ga sad nema u programu. Ništa, sačekat ćemo još nekoliko sekundi, minuta, pa ćemo i odjavljivati emisiju. Već smo tu 35 minuta i planirali smo da ga uskoro odjavimo. Dovoljno smo čuli od Milana, danas je radio, kako sam kaže, poljoprivredom se bavi, pa jasno se vidi da je bio umoran, ali dobro, izdvojio je pola sata da razgovara s nama. Sad smo se čuli s Milanom. Ostalo nam je još samo da nam Milan pošalje neku poruku za kraj i da kaže na kojem je to TV-u, u stvari kako se zove kviz na TV-u koji je vodio. Evo, čekamo Milana. Ništa, Milan je poručio da je svakako morao ići, pa mu dobro dođe ovaj prekid tehnološki. Nismo čuli na kraju poruku Milana Pavlovića, ali valjda će vam biti dovoljna poruka Davida Pavlovića. Ostanite kod kuće, budite zdravi i pratite i dalje portal Mikromrežu i vidimo se uskoro na novim časkanjima uživo. Pozdrav!